Mema kwa ba e de ba emergency Ghana TV esu mi didi se bibia obia no bibia e koso ye e de ama na ebusia me de story bi ebremu e fa lady bi obepie mu e wo Lawson TV o de na asem ebeda MFK na asem o de ba ye ne se ne papa aye na die bia na se kwan ya ne papa e de ne fa so nani enje ho na ye bisa no no lady ne e kan se ne papa ewa abrochire ena ne papa ye na adwense oba be fa ne ma efriga na ha ede omo akọ obi maso na edu so no ena papa ne ye na adwense oba ye DNA na DNA ne eba ye no na ekire se abaiwa no obetena ha se no enye papa ne ba na enam senti no papa no eyi nani ede ama no ena ye ya adwense be fe papa no ne papa ne edi hu nkomo na lady no so ejitu mu se onunu ohun se DNA na eba ye no enye no kre eni nti obepie mu wo fidie mu ha se e na MFK eye na adwen se saa na waka die a ye be ye DNA na ya verify se eye no kre anase enye no kre ene update aba ho papa no abepie mu e wo fidie mu ha se nti yen nsem enye nko ne go hwe video no yen ntie mu nsem ahye ne so be subscribe na wa like na do comment so aba comment ye ne boga kakari ene ne ba mam se wa me friend mam kakari because ni di ne kakari ka ho na wo mo ba ye no ababa wa na sem e kire se ne papa no Marchi wanya 40 years emfinhye aduanan papa no so wode ne tu kwan na omokoye DNA no DNA prove say akra no enye papa ne ba abra ne maame nso afiri mu enra ye preso afidie so na ye de papa na tena se ye take DNA samples no ye wie ye papa na je atomu se ye ma ne na wotwe mienu na wonfa nkodwen ho se ba se DNA ne ba na still e prove say ababa awa no enye ne ba obehwe de obetimi aye e de aboa ba ya nti enra ye wura kakari be me na nyame nhira o US Borga enra o se me kwakwa bi se nyankopon sansa de bie ni ho no mo a me ya mimi se nyame ena me ne elder ye say nyankopon be ma o result a eye good emu aye no papa ena nyankopon de be ma o eti ye hwe ni mu enra na wotwe mienu ye hwe se eja wode sika no ye ka ne sen wode emu aye no ebeba na bibia nso so akoyie na ya ebusia me da so jibrema ye kohwe video no eba ye na issue we eba ye no ne ya we hosem kese pa esan se papa onim ne se oya papa na one na atina for the whole of your years na fe de DNA a verify se papa no enye oba aya na eja the we are na your sister na se ye maame e ka na asem no na wa obehu ne se na eye ne ya esan se o si na papa no ejije ne so ankasa na just a minute just a seconds na bibia etimi asesa enti sisi ano yetimi ateki papa ne sample yetimi ateki ya maame nso sample na sister sample idie ye behwe mu na yesi 2 weeks time no na DNA test results no etimi aba ne yehu se so ya papa ne ba anase onye papa ne ba ntebusia bibia be fi story we abebia me de ebeba abesomo chane so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section na ase edi ameje so ne kechi mami esi enes nebusia ye be sanso edi nhyiemu e wa hebio